kiembote kuana ne Kongo munanzaya mvimba apangizama nalumbonavo paikidi disongelevo diambo die pasi tunanga diao kidiambu ndenda kulukambavo ya ilumbu tukwa ku Inglaterra ku Londres katuna mavimpiko yai insamuitwa kamba ko kanda dia ukulu dinangavo ana ne Kongo kwaku mambu makenda tuninanga mao mukiadi kibeni tuninanga tuka unu kie zole muna lumingu ngalukalavo lumingu lo Natal to bobavo lo utukolo fumu yezo vo lo Christmas ku ingelesu vo ko Noel ku eno bobange faki falansa ki lumbu ki unu atanu abondo kelekala eni nangavo esivata ana ne Kongo edina mbwene vo ye kambe vata mono longi bani kanga ko kanda kamba ikamba nge kanda vo to karabaki mosi kansi tangu ibobange mono atu mambo ibobanga amonanga vo makizowa ibobanga kansi ya ilumbu kimbevo tulinanga kiao kitwa bonde yatu kia kikimbevo kakitwa solako katutwa zako vo kimbevo kikieleka vo kimbevo keluvunu kansi mbwenevo tulinanga mambo mamafwa mapangi eto uyagala unangizina die changu tulinanga diaga mwana to yagala fudidi kwaku unangizina die serish tulinanga diaga pange tonketo uninanga izina die mama Tsimba tulinanga diaga apangi ya ole mosi kuna Luton o pila kenifyoti kumbuzao kansi siye vanga video yevwa songe ya polo zao si siamuna WhatsApp kasi mbwenevo ye kambe kake kanda apangizama mono mukwena kambi ngini nanga voto kalapaki mosi tukitungila kuma nalo kitungile nzo tangu inoka ngimvula fite mona vo eno atu kalugola ko ikuma muna kati nzo lukala kansi nalukonde nzo tangu dinoka imvula enokulu divuli gole emaza yesa sola diaka vo mambo itoa boba mambo makanda mono vo mu boba ngini nanga ki boba nga gobo nzimbuzero mvuidi emfunu kansi ambuta asala sisi kingana vo mika mimbwa tokalanga modi mike mimbwa disongelevo tokala vaki mosi dila vaki mosi sikamena vaki mosi natukala modi mika mimbwa fite monavo fiti sikamena vaki mosi ediambo na dibwa difiti kutuwano vo tukuba matunina ewa eto katukalanga tokuba mako tangu dibwangi diambo fite monavo mukana babi tutuninanga mukana babi tuninanga vo tubaba kintindu tutomisele mambo idina lumbwene vo mono ngizidie nginduze banga vo ana ne Kongo etokulu to bobanga ki Kongo to kalavaki mosi to babe ngindu di banga vo to kala to kubama ediambo na dibwa di kala kimbevu di kala diambo di lufwa di kala sumbula diambo dia ukulu di banga vo diambo di nene to kala to kubama to lenda to misejo diambo
kansi naphobe mono muna kula tutwa bwandila mukuna baike na ngatu na watu na bo intimambi ankaka mukwize na ekindoki kyao ankaka mukuna vambudi na ngeyatu kansi tangu mona bo mukuna vambudi na ngeyatu vila keni bo yandi nitu keni na ngayao kazingila ko yani mutu to vambule yatu bwidi musumbula wabu mubaba diaka keni na ngayi watu kakeli bambula watu eza kusadise yandi kasi yandi vambudi kale yatu yekulu kamba bo ambuta asise kingana bo ambuta abobo ya kingana bo endoki nakadie mutu vata dia ukulu di italele kiadi fiti mona bo aukulu akele kunda akele tamatama ezidi ikiadi ezi vwanda va mosi ediodio ikanda difuidi di mutu kanse nata changu nata changu fiti mona bo vata dia ukulu di muangene ekuba nata changu kanatanga mamboteko salukiandi kona vuni mambu mambu ka bobangi mambi katokona natiko watu idiambu di natangi kindu di vambula ngeyatu idinavo endoki nakadie mutu vata dia okulu di italele kiadi avwende baki mosi diambu di kiadi kanse nata changu nate changu vambu ide yatu fete monavo vata dia okulu di muangene koso muntu yendambwali tango di bwe diambu mukona babina ngeyatu wangeri sembeni unanga ko watu mukona babina ngeyatu bo eza kubandike emoko ekwaku mukiadi tuninanga ewau atanu abondokele mulomba nginanga phangizama tovevo lembundu mieto to bababo nana katwa baika ko afidi baini gen siku miao kansi namona bo endiona pangya voku lender ko luaka ko kansi bindambo na bimonika lubandi kimoko Serge mwana opange tonketo mama Paulina papa changu endiona ntekelo ophangeto João Luzayadio John kuna Micham mama Chimba emona kutu kikele kunzako kansi akembe boyandi kuna nzonzambi papa pastor Ngombo kakwendanga tumene zaya kane kuna nzonzambi kakondako yandi kukitsasa kwani kakele kwenda kakele bangi likikita gyani wow uzivutuka lumbutatu kaka ni mutu wele phangeto changu yani kabaika fuluka kele kwenda luwaka mzila tele sakuba bwidi wendelele phangeto Serge isikungwana vo mudia keni nanga wakavwende bakiti mudia keni nanga wendelele aphangizama diadi ilongi ngakhala diao yekamba kanda diao kulu kansi siye vanga diaka video dinkaka evanika longi mudiambu diadi de Kimbevo ditoki tuvange pasi. Essa aqui era a mensagem que eu tinha para o meu povo, que são do norte, que são povo bacongo. Neste momento temos 5 óbitos aqui em Londres. O Papa Chango, o irmão Serge, que é a filha da mamã Paulina, a irmã Chimba, que ia na igreja do pastor Ngombo. É triste. E 2 irmãos também, angolanos também, que esquecemos de nome. É triste. E fizemos essa coisa, Anane Congo, que é uma associação angolana do povo bacongo, que são do norte. E a coisa que estou a falar agora, essa associação
é uma coisa que fez que nós, onde tivemos para poder regressar em Angola, porque os nossos pais nasceram, cresceram com isso, aquela união que sempre disse, a união faz a força. E hoje, neste mundo, estamos a esquecer que se não fosse essa união dos nossos pais, e nós não estaremos em Angola, não chegaremos de ver Angola, e talvez não estaríamos fora de Angola. Porque foi com a capacidade intelectual dos nossos pais, a cultura, a tradição deles que não perderam, fez que nós chegamos de regressar em Angola. E com o privilégio da nossa terra, estamos fora de conhecer também as terras estrangeiras onde se encontramos agora. Estou a pedir a todo o povo, sabemos que o tempo é difícil neste momento, estamos todos confinados nas casas, para nós podermos se cuidar e encontrar um meio para ajudar aquelas famílias. Espero que Deus vai nos ajudar, vai ajudar aquelas famílias, e estarmos juntos e arranjar um meio de dar apoio a todas essas familiares. Mas não esqueça, quando essa coisa passar, essa doença, essa pandemia, por favor, faz o esforço de nós se encontrarmos mais na nossa coisa que nós fizemos, que é a Associação Anane Congo. Inscreve-se nessa associação e faz parte da sua contribuição, que é apenas 10 libras, contribuição mensal. Estamos a pedir a todo o Bakongo aqui no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, e estamos à espera que vamos tentar passar a todo o país do mundo para incentivar e mobilizar o nosso povo para sermos unidos, para não perder a cultura, para não perder aquilo que os nossos pais, nossos bisavós faziam. Abraço a todos. Essa aqui é a mensagem que eu tinha para esse momento triste que está a acontecer com o povo Bakongo aqui na Inglaterra. Muito obrigado e abraço a todos. Até a próxima.